Manipur Chief Minister Biren Singh-chuan banatum ni awma soi ani a Mahse amah ngeiin banatum lohzia soi chiang thung Manipur-a Zo hnahthlakte timangangtu bulpui bera ngaih Biren Singh-a chungchanga chanchin thar ber i ngaithla teang July ni khat tho tran ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Manipur-a sarkar na siam mek BJP le an tho pui party a MLA than khat chuan Chief Minister Biren Singh chu bang turin an nora Biren Singh hi abang mai thei ti thom awma heti lai hian Biren Singh-a MLA than khathian New Delhi an pana sarkar lai puya rorel tu BJP hruai tu te hna Biren Singh ban tir turan doran tum ti te ni a Mahse Biren Singh chuan bana tum lo thu le Delhi MLA kal te chu atiran ni thu asoi Biren Singh chuan a party MLA than khat Delhi pan chu a hriat pui thu le heng MLA te Delhi jin le Chief Minister atanga bana ni dan tur chungchang chuan in zom na nei lo ni in na soya tunhai khan BJP MLA ba ka an tho pui Naga People's Front National People's Party le JDU MLA than khat chuan Biren Singh chu Chief Minister atanga bang turin an nor ni in soyani a heng MLA te hian Delhi a BJP hruai tu te hna Biren Singh hi Manipur Chief Minister atanga chol tir turin an ngen don ti ani boka Mahse Biren Singh chuan NDA a an tho pui party te nen hian Prime Minister Narendra Modi sarkar thara Manipur state mamo chi hrang thlen an tum ni in na soyani karkalta zirtop ni khan Biren Singh chuan NDA a an tho pui party te nen meeting an nei ti soin Manipur a remna le muanna tlon tlinga om theinan Prime Minister hna rotna thlen an rel ni in a soya Manipur a hian Biren Singh-a kai hroi BJP hian seat somruk omna MLA somthum pasari nein NDA a an tho pui party dang tenen MLA somnga pathum lai an nei mekani Biren Singh chuan Delhi a hian Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah te hmu kan tuma anni nena meeting hi engtika nge kan nei thei don kan hrelowa kan nei thei hun a tel ve turin keipo Delhi a ka kal ve ang MLA ten Delhi an pan hi ka ban na chungchang thilani lo atia Central NDA sarkar tharin ni za chunga an ngai poimo turzinga Manipur chungchang tarlan ania wang hian Prime Minister le Home Minister chunga lom thu kan soyani ati kan hriat thewangin Manipur a boina wang hian BJP le an tho pui te chu Lok Sabha MP in thana khan chiang takin an chaklova Manipur a Lok Sabha seat ni BJP le an tho pui Naga People's Front te lo mek chu Congress in an chu sak ve ani kha Manipur Chief Minister Biren Singh chuan NDTV nan komna Lok Sabha in thana Manipur boina amhalak na chu mi puiten an du khoplo wangin an chaklo ti apom thu asoya BJP vote mu hi atlem lova kan be se yang kan muani Lok Sabha in than masa ai khan vote kan mutam zoka Mahse tunlai boru ka wangin ne na kan chang zo talo mai chawani ati Biren Singh chuan kamhalak na mi puiten thin rim ti ka hria hei hi kan pom thlapani kan din mun hi a boi thlak tak zeta kan beite hi mel ma hriat chian sa an ni lo wangin a har sa hle ani atibok kan hriat angin ni kumme ni thuma tang khan Manipur a hian meite le zo hnahthlakte inkara boina na sa taka chuaka mi zani chuang thi in mi singa vel an ral tlan boka voin thlengin he boina hi alare fel theilowa kuki te chuan Manipur state huam chunga UT nei an ngiat mekani heti la hin Biren Singh chuan district somparuk kan neya district pani pathum vela chia boina kan neya chuti taka boina lian ani lo mi puyan lung oi lova boina achuak ti hi kaphalova Mahse tuna chuan school honani to a sumdon na kalpa ngaih na kala dir theipo tlanpa ngaih nan tlan le vek to ani atia kuki ten UT an ngiat chungchang soin Manipur hi kumsang ni a upa ani a India state pakhat ani mekani demand chu demand ani a Mahse he thil hi thlengai lo turani ati ani Manipur a chanchin bulian le darzau ber the Shanghai Express in an komna Manipur Chief Minister Biren Singh chuan Manipur boina hrechiang ber tu le ati damna hretu ani wangin Chief Minister ani zela tul thu asoya Manipur a namte naute dikna chanvo humhal turin Chief Minister ni zela tum thu asoyani The print in an komna phei chuan thlani da thum maliam le chuan
chanchin lom awma to tur thu a soi hial ani the printin kar ma sa zir top nia chen na in an kom na Biren Singh chuan chief minister atanga bana tumlo na chan chiang takin na soya nanna enge mo wanga damlo kan enkol donin enkol na tan maina na diktak riat chen ma sak photangai thin chutiang chia chu Manipur boina po hi ani a Manipur-a dan lawa lo lu te chin chi na biometrics identification ti tu kania mi engzat in nge dan lawa Manipur on lu ta heng mi te hen kho engzat nge an din ti te ramngo thiata popi an chin dan te rui hlawa sum don nan kalpui dan te hre chiang tu kania mi puite thantlin jinga heng dan lawa lo lu ru te daka mala tu om chun kani wang te hian chief minister kani zel hi atulani ati Manipur sarkarin an chin chi adanin kumsang ni som pasari tanga som ni pathum kumruk chung khan Manipur sarkar chon rui hlo chi hrang manin thu boy sang ni zathum somnga pani an ziak luta hemi ka inhoya hian mihring sang ni zakwa somli pathum zet an man bokani heti la hen Biren Singh chuan sarkar lai puin an ngai tua Manipur ta na thazok tur le ramdan pui huang chunga malakani chuan chief minister atanga bang tur kani po in lom takin ka pomang atia chuti lai chuan kan boina diktak tun sarkar thara achin fel dan tur malak na tura kan thlen tur hi ngun taka ngai tuero kan phut tlatani atibok Biren Singh hian Manipur boina chin fel nan chuan kumsang kha zakwa somruk pakhat be chanin Manipur state da dan lova pem lut te fin fia chu thil poimo berni in na soya chutiang tur chuan biometrics man ni se dan lova Manipur a pem lut te chu an local nalama thon kir ni se du thu a soya hemi baka hian National Register of Citizens NRC chu Manipur a man ni se Manipur state chunga India le Myanmar in rina KM zathum songkwa pariata sei chu hung ni se India le Myanmar in kara zalen taka in kalpona free movement regime chu ti top ni se ti te chu arot na le athil phut ani Union Home Minister thar ni le ta Amit Saan June ni som pasaria Manipur chungchanga security review meeting a kowa Biren Singh hi tel lo wangin chief minister atanga bana ni rin na hi om trana New Delhi a he meeting na ya hian Union Home Secretary Ajay Bhala te Intelligence Bureau Director Tapan Deka Army Chief General Manoj Pandele Army Chief Designate Lieutenant General Upenra Dwivedi te antela Manipur lamatangin Security Advisor Kuldeep Singh Director General of Police Rajiv Singh le Chief Secretary Vinit Joshi te antela politician antel lo shrimani he meeting zo hian Biren Singh chuan an state official te chuan meetinga an thurel te an hrilfia ti soya Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur boina chinfel chungchang hi a sarkar tharin ni zachunga angai poimo tura telawangin thlani tlathum hnuwa chuan thulomom lamma om thei abei sei thu a soyani Biren Singh chuan Manipur boina chu chi le chi inkar chi apo ani lo ti soin kanma mo ma saber chu muan na ni a nam pani te inkara in riat thiam lo na ti re hi a trula ani na taka chuan chi le chi inkara boina ani lova Mahse nam pakhat hian chi le chi inkara boina angin an lan tir lui tlatani sarkar lai pui chuan heng chi te hi in biak na do kan kil pui turin so matuma hei hi bultan na thatak ani ang engpo ti donila in biak na tel lo chuan malak the ani lo atiani Biren Singh chuan meitei thalai pol Manipur boina silai ne na chachuak arambai tengol te chu namti dan choi sang turadin pol an ni ti in lo thei lovin boina nu lu an ni a anni hi chu an ral thuam tung turin osam taka min thei an ni atia sarkar lai puile state sarkarin Manipur state himna an von him thei don phot chuan an ral thuam an tung hal theiang Manipur thalai an ni a ramle nam mel ma an ni lo AK-47 rifle keng misual ten an khu an beya wangin tiang kengin an duty ve mai chawani tuna hian an thin rim na ti re tumin ka thlem me kani ati heti la hian United National Liberation Front UNLF a KH pambe ya kai hruai firfiak pol te chu in rem na zia pui an ni hnuwa an om na tur siam zo alani lo wangin mun then khata mu turan la om nia soin an chen na tur kan la sak zo lo wangin mu an la ni mai chawa khoya ma har satnan siam lawani
an hming hoin misual then khatin khoi emathil sual an lo tile mai thin zawk ani atia heti lai han sarkar lai pui hnuaia intelligence agency te chuan UNLFP te nena in remna an zia lai hian UNLFP te hi mi zali chuang hret chau an ni a tuna chon sang khat zanga an chuang to ni in an soi thung heti lai vek hian Biren Singh chuan kuki helpol tele sarkar lai pui in remna chu chiang taka soi sel lovin suspension of operation in remna hi chan thatak wangani chuan a tha a Mahse man sual ani chuan a thalawani chu wangin sarkar lai pui hian hemi chungchanga hian ati turati ngei karingani atibok kuki helpol te hian Manipur state chunga India dan pui 6th schedule hnuaia rorel na sang nei an ngiata kumsang ni le pariat August thla khan sarkar lai pui le Manipur state sarkar te nen SOO agreement hian ziaka hei hi in biak na bultan na nati ania Mahse SOO agreement hi man tangkai ni tak lem lova ni kumar thla khan Manipur sarkar chuan Kuki National Army le Zomi Revolutionary Army te nena SOO an zia chu an suit thu an puanga heng helpol hroi tu te hi Manipur state pona oman ni an ti ani Biren Singh-an Manipur tlangrama zo hnahthlakom te hi Myanmar atanga dan lova pem lut ni in na soi renga heng mi te hi Myanmar lama thon kir chu Manipur state boina ti re na tur ni a angai chu athu pui ni in tuna hian sarkar lai pui nen po anin biak po reng thu chuang takin a soya sarkar lai pui hian Manipur chungchang hi englai po inan ngai ven renga Home Minister Amit Shah po in thilom dan ni tin min zota eng thil nge thleng I tha em enge ti te min zot rengani atibok bazari lo thira wangin kan lome